Hello my beautiful people, mumeze mte, mumeze fresh. Nizere ko mumeze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano, nizere ko ahantu hose muri hagiye hatandukanye ibintu ari bombo cat. Twagarutse muri Premier League, twagarutse muri football analysis, preview, review, everything about sport, about everything about football. Ni hano kuri Byinjiro Football TV. Ariko uyu munsi none tugiye kujya in deep. Match ikipe ya Bournemouth na Chelsea Football Club. Ni za match mutayobewe, ni za match Chelsea Football Club idashobora gutsinda. Ntabwo ni kuvuga ko Chelsea umunsi itari butsinde, ariko to be honest, Chelsea yamaze kwibrandinga, Chelsea yamaze guhindura izina ryayo, yiyita Charity Organization, Charity Football Club. Ikipe yose ibabaye, ikipe yose iri mu bibazo, ikipe yose yenda kumanuka mu cyiciro cya kabiri, ikipe yose irwaye imaze imikino 10 idatsinda, iri mu gahinda, isabwa gusa gukina na Chelsea. Reka njye gukina na Chelsea kugira nongere ngarure ubuzima. Ako niko kazi Chelsea ikora. Yarabikoze kuri Sunderland, yarabikoze ejo bundi kuri Leeds United. Today tugiye gukina n'ikipe ya Bournemouth FC cyangwa Bournemouth United. Call it whatever you want. Chelsea irajya gusura Bournemouth. You know what? Bournemouth imaze imikino 5 yose itaza amanota 3 kwasi. Buri kipe yose igeze kuri Bournemouth irahondagura. Ibyo ubyumvisha tuvuga ati ubwo ari ibyo ngibyo Chelsea igiye kuyineka. Chelsea ejo nta n'imisi ibiri irashira Chelsea yatsinzwe na Leeds United. Leeds United iri ku mwanya wa 19. Ikintu bari bategereje byonyine ni iki ibajyana mu cyiciro cya kabiri ngo babone ko shampiyona yarangira. You know what? Bakinnye na Chelsea, ubu ngubu buri muntu wese ari kubasingiza ngo Leeds is back. Kubera iki? Chelsea imaze gutsinda Barcelona, imaze kunganya na Arsenal ku kibuga cyayo, ifite abakinnyi 10 mu kibuga bayekahita y'umutuku. Abantu bose bavuga Chelsea is in title race, Chelsea iri guhanganira igikombe. Ani minota 5 nari nkabije ngo 30. Iminota 5 yari yagije kugira Leeds bayabonye mu gitego cya mbere. Kubera iki? Enzo Maresca, decision making, rotation, whatever. Enzo Maresca ni wa mutoza ujya gukina n'ikipe nini, agakora icyo bita analysis, agakora icyo bita focus, agakora everything kugira ngo akubite ikipe nini. Akavuga ati nimba Barcelona ikina high line, bareke twiga uburyo turi bu breaking line, high line out, tuba penetrate, tubatsinda ibitego. Akabikora. Nitujye gukina na Liverpool ni ya kipe ikina ishaka kwimana umupira, twe tugiye kwikora iki? Tugiye kwima umupira. Akabikora. Arsenal ni ya kipe ishaka kugumana baro ngo igutsinde muri set pieces, byose akabyiga, akabikora neza, akima umupira. Arsenal akakora physicality, Arsenal akayifrustratinga, akayikura inota rimwe, nubwo yaba afite abakinnyi 10 mu kibuga, byanze bikunze akayikura inota. Akajya gukina Club World Cup final n'ikipe ya Paris Saint-Germain yakubise amakipe yose y'Uburayi. You know what? Akabwira abakinnyi mugende man to man, hatagira umukinnyi wa Paris Saint-Germain kozaba, bikagenda neza, bigakora tactique ze zigakora, akayitsinda. Yaje gukina na Leeds United, akarara ijoro ataryamye, avuga ati Leeds United ikina gute? Je nk'umutoza ntabwo nshobora gukora iryo kosa, ntabwo nshobora kwiyima amapeti, ntabwo nabandi general ngo ninangiza niyambike ipete rya rukurutu gute? Ndara amajoro niga ukuntu Leeds United ikina, ahubwo Leeds United niyo yakwiga uko nyina njyewe, kubera ko ndi big man, ndi big fish. Aho kugira Leeds United yiga uko nyina, none nje nijye ugiye kwiga Leeds United uko ikina. Leeds iri ku mwanya 19, ndayishaka iki? Nabwiye abakinnyi banjye mugende mu kintu uko dusanzwe dukina. Nimba buri muntu wese agenda agatoragura amanota 3 kwa Leeds United, nimba buri muntu wese ari kugenda agatoragura amanota 3 kwa Bournemouth, kubera iki napanika ngo ngende ngo mfata aba center back mbahindura aba striker, ngo mfata aba right back mbakure mu kibuga, mfate kibuga cyose ngishwanyaguze ngo ndi gushaka uburyo nahagarika Leeds United? Come on. Ikipe iri ku mwanya wa 19, wowe uri ku mwanya wa 2. Kubera impamvu, kubera ubushobozi bwawe. Kubera Enzo Maresca yisuzugura, agasuzugura ikipe ya Chelsea Football Club, agasuzugura our heritage, agasuzugura our name, Chelsea Football Club. Tukagenda kwa Leeds United to be embarrassed. Ikambabwira, this is a must win game. Enzo Maresca ikosa ryose yakora, ntabona amanota 3 kwa Bournemouth United, ubushobozi bwe buraba bugiye ku murongo. Ni nko kwiyambura ubuso kajya kuri kamera kavuga ati dore mwambonye se, niko abakoze, kuko turaba tumucishije ijisho.
turaba tumubonye ubwambure completely, kubera yuko nimba atarigiye ikosa kwa Leeds United akongera akagenda akarikorera kwa Bournemouth mu minsi 2 nta n'umunsi n'umwe urarengaho, byaba bigaragaza ko uyu mutoza atari seri. Nirinda kubivuga ngaho kw'ibyinyo Football TV kuko I can see so many things he can do better and he's still learning. Uyu munsi muri press conference umunyamakuru yamubajije ati se rotation ko ziri kugukoraho bite bimeze gute gufata Trevoh Chalobah akamushyira as right back kandi ufite Malo Gusto ufite Josh Archipong. Gusa igisubizo yatanze cyanyuze kuri ngiye kuko yavuze ati ngiye ndabyicuza. Ese mvuga ati come on nongera volume, ndabyicuza kuba nashyize Trevoh Chalobah kuri right back, narangiza ngafata Tosin Adarabioyo na Badiashile nkabashyira muri center back. Kubivuga kuri mikoro ni kimwe no kubikora mu kibuga ni ikindi. Don't be surprised kuko dufite Atalanta ejo bundi nta n'imisi ngaho iri buce mu dukinye na Atalanta muri Champions League, ashaka kuvuga ati panike ze simuzizi kabone mu fuka amaze imisi gatsindwa, reka nongera mfate Tosin kugira yisubireho we na Badiashile nongera bashyire mu kibuga. Wazi Fofana ashaka kuvunika cyangwa bikagenda Enzo Maresca yagutungura anytime. Kuva yafata sinyatira akayishyira ku rupapuro ko abaye umutoza wa Chelsea, Enzo Maresca twaramukurikiranye na game ya Chelsea nimwe yigeze ncika. Kuba unpredicted ibye ndabizi kabisa. Enzo Maresca nta kintu kimwe akora ngo kinungure. Ugiye across all platforms biragoye cyane ko wanzanira umunyamakuru numwe cyangwa analyst numwe washyize Tosin Adarabioyo kuri line up ye, byakugora cyane. Ariko Enzo Maresca yagize gute? The tall guy, come, you are playing today, see what happened. So ndago ndibuze gutinda kuri iyi match ya Leeds yararangiye. Icyo nashaka kubibwira nuko Enzo Maresca kuva yemeye ko yakoze amakosa kuri match ya Leeds, reka twizere yuko agiye kuyakosora kuri match ya Bournemouth. Otherwise arabagaragaje ubushobozi bwe na ability yiwe yo kumanaginga ino kipe ya Chelsea Football Club. So mbere ko tujya muri lineup, amakuru ari kuvuga mu ikipe ya Chelsea mbere na mbere nuko ikintu nakwibwira nuko Enzo Maresca yamaze kubavuga muri press conference ko atashimishijwe n'imikinire ya Tosin Adarabioyo. Match irangiye yanze kumuvugaho, ariko muri press conference y'uyu munsi yamuvuze aravuga ati ubwo umunyamakuru yaramubajije ese uvuga kuki ko abantu bavuga ko gutakaza imikino nk'ingi biterwa no kuba mudafite experience, ufite abana bato badafite experience. Aravuga ati dufite experience, this James afite experience, Enzo Fernandez afite experience, Moses Kese avuga abakinnyi benshi afite, kandi ngenda ndabyemeranya ibyo ngibyo ntabwo ikibazo ari experience, kubera yuko n'amakipe dutakazaho nose Leeds United turushiye experience muri Premier League. Niyiye kweri mu bakinnyi dufite tugiye 11 ku 10, Leeds nta mukinnyi n'umwe ifite ugeze ukina Premier League last season. Ariko byo badukore mwese mwarabibonye, bivuze ngo rero nago experience yaba ari excuse, nago rwaba ari urwitwazo rwo kuvuga ngo dutsindwe imikino nk'ingi ngo nuko yatulakinga experience. Gusa arakanyongeyeho nkumva karima kantu. Yavuze ati se nimba muvuga ko ari experience, umukinnyi dufite urutabande ni Tosin Adarabioyo, afite imyaka 28, niwe mukinnyi ushaje mu ikipe ya Chelsea Football Club. Nimba ikibazo ari experience, kuko ngo wari we wakabaye ubwo tuvuge nimba ari ku myaka, uwo ni wakabaye ufite experience kurusha abandi. Ninde waturashe mu kirenge? Ninde watumenya gatuzo? Ko atari Leeds yadutsinze, ko ari Tosin Adarabioyo wavuze ati ni mwitambukire mu murye muhaga. Si Tosin Adarabioyo abantu rero bavuga bya experience ibiki, ibyo ngibyo rwose ndahamyana na Enzo Maresca yuko amakipe twakubise yose aturusha experience. None se kubera iki twajya kwa Leeds cyangwa kwa Bournemouth tugatakaza amanota 3? Ibyo nta kintu bivuze kuri experience. So natinze rero, reka twigiye muri lineup, twigiye muri game yacu na Bournemouth. Gusa iyi match ndabisubiramo ni must win, kubera yuko Bournemouth ngo biri ku mwanya wa 14 ariko turi ku mwanya wa 4. Kinyuranyo cyacu na amanota 5 points. Amanota 5 rero ni ubusa, ni imikino 2, umwe n'igice, nta nubwo ari imikino 2 yuzuye, ukaba wisanze ku mwanya wa 14. Duko Premier League uko nimeze, n'abantu bavuga ngo twavuye muri title race ngo byagenze gute, turacyari kuri match ya 14 bro, nta nubwo turageze muri kimwe cya kabiri cya champion, na gato rwose. So it is all in our hands.
especially Enzo Maresca, byose biri mu biganza byawe. Nushaka urafata ikipe ya Chelsea ujugunya hariya ku myanya ya 14 cyangwa ya 9 na kangahe, cyangwa tugarure muri conversation. You have two options: let us down or keep moving forward. That's all you can do. Ibyo rero turabirebera he mu kibuga. Mbere na mbere turabira kuri line up ya uri butange. Mbere na mbere turabirebera kuri instruction rero abakinyi bawe. Turabirebera muri energy, turabirebera muri support abakinyi bawe, how they believe in you. Nimba ibyo babwira bari wikore mu kibuga. Twebwe abafana twe tuza tureba final decision wakoze, tukanabirebera ku kibuga. Kuko ntabwo ambwira ngo ikipe ngo twayitoje neza, ngo twapanze squad nziza, nta manota 3 turi kubona, ibyo byose baba ari impfabusa. Kuko abakinyi nibo bashyira mu bikorwa plan zawe n'ibyo bababwiye. Nta mukinyi wishyira mu kibuga, n'umutoza umushyira mu kibuga, nta mukinyi uhereza instruction zo kudefanda cyangwa kwataka, byose ni umutoza. So umukinyi rero abishyira mu bikorwa kubera yuko agufitiye icyizere kandi ari muri good environment. Abakinyi nabo n'aba professional barahembwa neza, bameze neza kabisa. Ikintu babasabwa no gukora akazi k'umutoza yabahaye. Nimba umutoza yabahaye good information, barazi bakora icyo bita execution. So umutoza Enzo Maresca afite task imwe, afite task ya mbere yo kudapanika no kureka ikipe igakina umupira wayo, no kureka abakinyi bagakina mu myanya yabo. Wifata mu defense ngo muhindure mu mwataka ngo mwataka. Abo ni aba professional players, bamaze imyaka yabo y'ubuzima bwabo bwose bakina umupira w'amaguru. Ushaka rero ku munota nyuma kwita umufata ngo Trevoh Chalobah ngo ndakureba, abona wavamo rutayizamu urenze. Bro, you are playing on our emotions. Twebwe icyo dushaka ni amanota 3. Abakinyi dufite bafite ubushobozi bwo kuba bagenda bagakubita Bournemouth. Nimba ni makipe yose agenda akarya kuri uriya mugati, why twebwe tutagenda ngo tuburyo? Dufite amenyo, dufite ifurusheti, dufite icyuma, twakata tukarya kuri uwo mugati. Dufite abahungu bashobora kubikora. Ikibazo kiriye kuri Enzo Maresca. So reka tujye muri line up. Kuri uyu munsi nta mukinyi nshaka ko aruhuka. Uraruhuka gute turimo turamanuka tugenda turi muri forward, muri falling, free fall. Yabavuze free fall, uzatere nk'akabuye hejuru, kuri akuntu kamanuka kikubita hasi, nta kintu kigatangira, uramuvuduka ukuntu ugenda wiyongera. Ibyo bita free fall. Enzo Maresca ikora ikosa na rimwe yakora ryahita rimera n'iryo bere riri kumanuka. Niko ikipe ya Chelsea yaba iri kumera. Mu munota umwe turi ku mwanya wa 2, mu munota umwe turi ku mwanya wa 4, mu munota wundi turi ku mwanya wa 9, wa 8, wa 10, wa 11. Why? Reka twigiye ku line up. Ndayishyira anga kugira mwese muyibone. Mwizamu Robert Sanchez, of course. Jena n'ubu ngubu ntago Robert Sanchez mu blaming ku bitego twariye kwa Leeds United. Byose byaturitse ku ba defense. Nimba aba center back badashobora guhagarara mu myanya yabo, nimba Liam Delap adashobora gutrackinga umuntu ari kumwe nawe muri corner kick, nimba Badiashile adashobora guholdinga baro, nimba Tosin Derby yafashe baraka yihiriza umwataka, baragira umuzamu akora iki? So niyo mpamvu uyu muhungu agomba kuguma mu izamu. Nta kibazo mufiteho. Muri center back, dagarura center back yacu imeze neza, yadukipingiye clean sheet imikino 4 yose. Bari bamaze batsinzwe igitego kimwe cyonyine muri match enye. Ariko ibintu twakorewe bavuye mu kibuga mwese mwarabibonye, bitego 3. So bagomba kugaruka mu kibuga. Wesley Fofana, Trevoh Chalobah as a center back. Ikipe ya Bournemouth ni ikipe y'imbaraga, ntago ari ikipe ivuga ngo twebwe ngo turakina ngo agapira ngo kari ngo romantic. Ni ikipe izika guforcinga ikagukoraho amakosa mu karwana. Angire ndashyama aba fighters banye, shyiramo indwanyi zanjye. Trevoh Chalobah agomba kuba habaye very aggressive. Ikindi Wesley Fofana nawe araba habaye very good on the ball. Kuri right back Malo Gusto agomba kuguma mu kibuga. Uramukura mu kibuga ngiye na Enzo Maresca turajya mu ngome. Malo Gusto agomba kuba ari mu kibuga, arafasha uruhande rw'iburyo gukora counter attack, yimvatinga afasha muri midfield. Ikindi Malo Gusto ni mwiza kuri baro. Kuba rero wafata Trevoh Chalobah ukamuhengeka kuri wa ruhande, nawe akina atari comfortable kuko si umwanya asanzwe akinaho. Nafata barareta shaka gutekereza ibintu bibiri, se hano hantu nisanze ndawutanga imbere ndawusubiza inyuma ndawuhereza. Ariko Malo Gusto ni hakina, arabimenyereye, agifata baro he knows exactly what to do. Kuri left back Marc Cucurella, I'm sorry to Marc Cucurella kubera ko akina every single game. Gusa amahirwe tugira ntago ajya agira imvune, ariko
kuri iyi match ndamukeneye, nkeneye kongera kugira amanota 3, especially uyu munsi match ya Arsenal na Aston Villa biraza kwihwanira mbere ya game ya Chelsea. Bivuze ngo Aston Villa ituri imbere, Arsenal ni imena gatuza turahita tuyijya imbere, simple as that. Aston Villa ni imena gatuza Arsenal turahita twisubiza amanota 3 y'ikinyuranyo twari dufite. How does it sound? Very good. So bivuze ngo rero Enzo Maresca aracyafite uburyo bwo gutaninga ibi bintu around. So Marc Cucurella agomba kuba hari. Marc Cucurella nawe aradufa cyane muri defense, kandi ikindi ikipe ya Bournemouth ni ikipe ikina ama counter attack. Ifite mu left back nka Marc Cucurella aragufasha cyane mu go tracking back. Igihe badukwiza counter attack ubukeneye umuntu wihuta, apana Tosin na Darabio cyangwa Badiashile bagenda muri slow motion. Aza amuherekeje, ntago azaje kumwambura bara, aza amuherekeje ngo tugende ujye gutsinda igitego. Ntago dukeneye abo bantu kuri iyi match. Iyi match dukeneye kuzana our possible strong starting 11 muri midfield. Muri midfield captain Reece James twaramubonye ko rwose muri imisi umwanya we aprefera ari gukina muri midfield. Ntabwo nyimwibuka cyane kuri right back. Iyo ari muri midfield tuba turi very solid. Nta kipe izangwe twiryeho muri midfield kubera yuko ni igifaru nyine. Adufasha icyo bita kuba aggressive. Nimba ikipe yacu idafite baro aba ari kuri front foot, ni wataka bwa mbere, ni uba wihuta energy. Ikindi iyo dufite baro, ayitwe dufite baro, iyo bayihereje Reece James nagomba mfite pressure ngo arawutakaje no, kubera ko is good on the ball, he's very technical gifted, he has skill on the ball, he can pass, he can dribble, he can do whatever he wants on the ball. So Reece James agomba kuba ari muri midfield ari kumwe na Enzo Fernandez. Ibyo binatuma Enzo Fernandez yihuta ahubwo ajya kwataka, akagenda nta gihunga afite, kuko gusiga Santos inyuma ye abavuga ati ariko ninjya kwataka uno mupeti bakamucika, none mfite Tosin na Darabio na budi mpamvu twatsinzwe match ya Leeds. Ni ibintu byoroshye cyane kubyumva. Nta kuntu Enzo Fernandez yari gufata wewe wese ngo agenda ajye kwataka aziko ari kumwe na Santos, atamwizeye 100% nkuko iyo ari kumwe na Moses Caicedo bavuga ati ninshaka ngende njye kwataka njye gushaka igitego. Ndabizi ko nta muntu uri buce kuri Moses Caicedo, ndi busubira inyuma nsanga intambara iri kuba mutabare nyine. Ariko yageraga imbere gato badukubitaga counter attack agasanga igitego cyagezemo, ataranagaruka agihindukira gusa agasanga byacitse. So bivuze ngo kuri uyu munsi rero afite license yo kujya kwataka kubera yuko Reece James arahari, nta gihunga bafite, arajya kwataka afashe Cole Palmer ari imbere. Dukeneye creativity. Bournemouth ishobora kudusurprising ikaza kavuga ati nje nago ndi bwatake Chelsea, reka niryamire mu izamu bihorere baze babura aho banyura, none ngenze kuba kubita counter attack mbabonemo igitego. Amakipe menshi yagiye abikora iyo technique kandi karya kubera bafite umufana ku kibuga cyabo aturi hejuru, aturi ku gakano. So iyo bigenze uko rero ugomba kuba ufite abakinnyi bari very good, skilled, bafite umupira ku kirenge cyabo, ashobora gukontrola baro niyo yaba ari kumwe n'abakinnyi batatu nibayimwambure. Ubu ni Enzo Fernandez na Cole Palmer nibo bashobora gukina in between lines, hagati ya line ya midfield na line ya defense yabo, bagahagararamo bari kumwe n'abandi bakinnyi kandi bagashobora guholdinga baro. Enzo Maresca, please do the right thing at least today, kubera ko amanota 3 turayakeneye cyane. Ntabwo nshaka kubona ikipe ya Chelsea mu myanya ya 9. Please Enzo Maresca. Last season twarabibonye mu gihe nk'iki neza between hagati ya November na December, nibwo Enzo Maresca wamaje se muri title race aravuga ati no, we are not ready. Kuva uwo munsi yabivuga twase dusubira inyuma ese murabyibuka. So bivuze ngo rero kuri uyu munsi no mistake, we have to go all gun blazing to kubita ikipe ya Bournemouth, nta bintu byo kuzuyaza. Muzakanutse kadanje ahubwo buriya kudefanda neza no gutsinda. Buriya Leeds United yo tuza kwikubita hakiri kare tugashyiramo ikipe yacu nziza tukayibonamo ibitego 2, twari kubabwira mugende mwicare kuri bench muruhuke nyine dufite indi match. Undi abatoza bazima nuko babigenza, aravuga ati ngereka mbanzemo ikipe ya mbere isetting standard, yereke
ino kipe ko twaje tuje kuyimena gatuza ipanike tunayirya ibitego nka bingahe kubera ko nta gakipe gatoya karahita gapanika ariko uje wanenetse wigize uwa danje washyizemo abantu utaza bavuye kwa muganga abandi bavuye agakipe karavuga ati natwe niyo mahirwe tubonye. So ntabwo rero dushobora gutuma Bournemouth tubona imboga mu menyo. Dushobora kwereka Bournemouth ko iri gukina na Chelsea igatangira kuri line up bakiri muri dressing room bataranasohoka ngo binjiye muri stade bahite babereka ati Chelsea yazanye Reece James, yazanye Cole Palmer, yazanye Enzo Fernandez, yazanye Garnacho, yazanye bahite bagira ubwo batavuga ati iyi ni Chelsea tuje gukina nayo. Ako kantu binjiye mu kibuga bakazi kuri baro ya mbere tube aggressive, nta bintu byo kuzana ngo ubutesi ngo dutambaza agapira gahoro. Match ya Leeds yarambabaje, none gukura ikipe ya Chelsea itambaza baro very slow motion. Leeds kavuga tanga natwe tutahaririye twaba twaguswe kandi koko barabikoze abahungu. So bivuze ngo rero kwa Bournemouth nta kosa na rimwe, tugomba kugenda full energetic uko twaprochinze match ya Arsenal, uko twaprochinze match ya Liverpool, uko twaprochinze match ya Barcelona. Ndashaka kubona buri muntu kinyi wese ari very intense, nta byimiyaga ko aya manota 3 avuze everything. So kuri right winger kuri right winger nakagombye gushyiramo Estevao William, ariko uyu munsi navuze tereka mbanzemo Pedro Neto kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nkizemo Pedro Neto nuko ko Pedro Neto ari muri forme, nta muntu n'umwe ubihakana. Pedro Neto ubungubu ufite ibitego byinshi cyane muri Chelsea kano kanya tuvugana ibitego 5 plus tabaremo ama assist kuva ino sezo yatangira. Pedro Neto ikindi kintu cya kabiri nzamukenera ku bintu byita recoveries, dutakaza baro abari uwa mbere mu kugaruka kuyitsindira. Ni wa mukinnyi ugufasha igihe mudafite baro, igihe babakubise counter attack kubera ko arihuta, afite imbaraga, afite experience. Mu mukino nk'uyu nguyu ikipe ya Bournemouth nayo iravuga ati ntabwo dushaka gusubira mu cyiciro cya kabiri, tugomba kurwana intambara yacu paka iyi kipe ya Chelsea tuyikuye amanota 3 tukayifatirana ikiri mu manegeka itari finding. Ahangani ubukene Pedro Neto ku munota wa mbere. So Pedro Neto agomba kuba ari mu kibuga, Garnacho nawe kuri wa ruhande, yaba Gitten yaba umukinnyi wese wahashyira. Garnacho amaze kubarusha, gusa Gitten nawe mutoza amushyizemo ngiye nta kibazo nagira, ariko ndashaka Garnacho kubera pace, kwihuta, imbaraga, kwinjira muri box, amacross, ibintu byose Garnacho nshaka kumuha inganje arabifite. Iyi kipe nashyize ahangaha nituyimanukana ikipe ya Bournemouth ntabwo iri buducike. Kuri attack ndashaka kuhavuga ikintu. Inose zijya gutangira naravuze ati nta mwataka dukeneye. Kubera iki? Kubera yuko nari maze kureba igikombe cy'isi cy'amaklub. Joao Pedro yari very good. Wavuga nk'igitego yatsinze ikipe ya Paris Saint-Germain kuri final, wavuga nk'igitego yatsinze muri kimwe cya kane gutyo dukina n'ikipe ya Flamengo, ibitego bibiri byiza cyane out of the box, amashoti meza byatari on target. Uburyo yatangiye sezo murabyuka igitego yatsinze ikipe ya West Ham, imikino yatsinze murabyuka igitego yatsinze Tottenham Hotspur, ariko kuva icyo gihe agenda agaragaza nimba ari fatigue, nimba nabyita umunaniro, nimba nabyita iki, ariko ibi ni ibintu bibaho ku bakinnyi bose. So quality ze ndazizi, uyu ni umupeti ushobora kugutsindira match anytime, ariko agomba kuba better, agomba kwerekana icyo bita outcome, apana expectation ngo twizere ngo ashobora. Agomba kujya ku kibuga avuga ati tumwataka, ndi nimero 9, ndi muri box, mfite abantu hari ku ruhande, mfite Garnacho, mfite Pedro Neto, mfite Cole Palmer, mfite Enzo Fernandez, bose ninjye bareba ngo bame imipira kire mu izamu. Iyo ntago ari task ikomeye cyane ku mwataka. Bro umwataka bagowe iyo adafite umuntu umuha imipira. Bro ufite abantu baguha imipira uko ubishaka, icyo usabwa ni ugukora movement, ukajya muri za pocket za space, ugakora movement ziri very attractive ku mukinnyi ushaka kuguha pass, kuko nta mukinnyi uri buguhe pass uhagaze nk'iposta. Ugomba gukora movement muri box. Byo ntago ari ibintu mwigishiriza ahangaha, ni ibintu wahereye muri academy week. So ndakeka ko uyu mujama twamuha amahirwe akabanza mu kibuga,
Liam Delap we ntago nzi igihugu arimo kuva yajya yavunika kuva hakize, urabona ko aracyashaka kugaruka muri ya momentum yiwe, ariko ngenda mwumva kuko nakinnye no mupira ndawuzi. Iyo umuntu yavunitse kugira ngo agaruke ahita asubira kuri ya level yari ariho, twese turabizi ntago ari ibintu biza gutyo gusa, ni ibintu agomba gukora agaharanira. So ariko kuri uyu munsi ntabwo nshaka umuntu nguje ngo gukora experiment, ndashaka umuntu ujya mu kibuga ashaka amanota 3. Uwo rero ni Joao Pedro ku bwanjye. Nawe ufite opinion yawe, jya muri comment umbwire muri iyi line up natanze, ese wowe urabona twashyiramo nde, urabona twahindura nde, urabona ari nde washyiramo hehe kuwe mwanya, prediction yawe ni iye. Kuri njye ndabona ikipe ya Bournemouth n'ubundi biraza kugorana, ariko turaza gutara amanota 3, ibitego 2-1. ubu najyaga gukina match and confidence mvuga ati ni 3-0 ni 4-1 gutyo, ariko uyu munsi ndagenda kuri 2-1. Biraba ari kimwe cya Bournemouth, dukore comeback tuyitsinde ubundi dutane amanota 3. Ni nanga ngiye gusoreza, nako ndi bubatindire nkuko mubizi. Don't forget to press that subscription button, ikindi ujye ukanda like ku biganiro byacu kugira ngo bikomeze bigere ku bakunzi b'ikipe ya Chelsea Football Club. Aravista ndabakunda cyane. Ciao.